Mogu li sa nestabilnog političkog tla izrasti ekonomske investicije? Koga će politika prije otjerati, građane ili privredu? I ko bolje za svoje interese lobira? Niz pitanja za našeg večerašnjeg gosta, Nedima Makarevića. Dobroveče i hvala što govorite za Federalnu televiziju. Dobroveče, čast mi je biti s vama. Gospodine Makareviću, prije nego što pređemo na ekonomiju koja ispašta u cijeloj ovoj priči, zbog vašeg iskustva moram da vas pitam kako iz ugla diplomate i bivšeg ambasadora gledate na poteze zvaničnika iz Republike Srpske da njemačku ministricu Anu Lirman proglase personom non grata? Koliko je to politički i pravno održivo iz ugla međunarodnog prava? Prije svega to je jedan nonsens. Znači mi ovdje pričamo o jednoj stvari koja je isključivo atribut jedne države. Samo država može nekoga proglasiti nepoželjnim uz dobre kriterijume i razloge i proglasiti status non grata. Dakle, jedan entitet jedne države to ne može da uradi. To je jednostavno besmislica. To je prva stvar. Druga stvar, političarka Ane Lirman, ona pripada stranci zelenih. Stranka zelenih, odnosno njihova šefica, koja je i ministrica vanjskih poslova, već odavno mnogo jasno i poprilično radikalno reagirala na vlasti Republike Srpske, odnosno gospodina Milorada Dodika i njegov tim. Tako da su to i neki stari računi koji su još otvoreni u NATO liniji. I treća stvar zbog čega se odlučilo na taj potez je jednostavno da se pokaže neki vid reciprociteta, odnosno stavljanja nižih razina vlasti na višu razinu vlasti, govorim iz ugla Republike Srpske, što jednostavno u konačnici ne pravi nikakvog smisla niti za Republiku Srpsku, niti za tim, niti za Milorada Dodika. Ja smatram da je to jedan ishitren potez, možda jedan refleks na osnovu toga što se ona upravo željela i namjeravala sresti sa opozicijom na način da je ona nepoželjna uz neke državne atribute da se opet Sarajevo pokaže da je ipak Republika Srpska iz njihovog ugla, iz njihove perspektive država. Ali jedna teza koja ne može da ima temelj uopće. A Austrija i Njemačka uvele su sankcije Miloradu Dodiku koje su na snazi od jučer. Jesu li takve bilateralne mjere signal ozbiljnijeg zaokreta Evropske unije prema situaciji u Bosni i Hercegovini? Mi kada pričamo o Evropskoj uniji, vi ne možete govoriti o jednoj homogenoj sferi. Nažalost, mi imamo veliku diverzifikaciju u Evropskoj uniji. Tačno, Njemačka i Austrija su uvele sankcije, što ne znači da će i druge države to uraditi. Imate recimo Mađarsku koja je istim sankcijama se opirala na EU nivou svim snagama. S tim u vezi parcijalno sad evo Njemačka i Austrija su to proglasile, ali evo ovdje vam otvoreno kažem najmanje dvije zemlje još razmatraju u ovom momentu da proglase sankcije. Mi imamo dvije struje u Bosni i Hercegovini koje lobiraju svaka za svoje interese. Je li moguće da Dodik izlobira u svoju korist? Njegovo je pravo da lobira. Lobiranje je jedna otvorena priča i svako treba da lobira ono koliko može na legalnim osnovama, ali Evropska unija kao takva, ako smatra da njene tekovine trebaju i moraju da se ostvare, onda ni na koji način ne smiju povlađivati. A koje zemlje bi mogle biti iduće koje bi uvele sankcije? Evo ja vam kažem ekskluzivu, iako ne mogu da potpišem zato što još nije potvrđeno, ali znam da je u procesu. Prva je Velika Britanija, zato što je već u aprilu 22. slične sankcije proglašene gospođi Željki Cvijanović i Miloradu Dodiku. Dakle, radi se o proširenju istih, a druga je Švedska. To im je na stolu. Oni to nisu oficijalno rekli, ali kroz druge kanale, preko njemačkih kanala mi je došla ta informacija. Nedavno ste preuzeli poziciju direktora Vijeća stranih investitora Bosne i Hercegovine. Odustaju li strani investitori od ulaganja u Bosnu i Hercegovinu u ovakvim okolnostima? To je sad jedno veoma bitno pitanje. Pogledajte, Vijeće stranih investicija, Foreign Investment Council, ima 73 člana i tu su firme, dakle strani kapital reda veličine od 10 milijardi maraka i 20.000 radnih mjesta. Prije svega zahvaljujem Upravnom odboru i predsjednici Sanel Karić na imenovanju, a ja mogu samo da kažem da kapital je kao poplašena srna. Kada srna namiriše i najmanju opasnost, ona bježi. Dakle, naravno, ima i postoji velika opasnost da imamo problema u tom pravcu. Međutim, tu smo da pokažemo i uvjerimo ljude koji su ukazali povjerenje Bosni i Hercegovini. Je li narušen imidž Bosne i Hercegovine ovakvim diplomatskim incidentima?
i da i ne. U smislu i da zato što, naravno, to nije jedna lijepa stvar, ali ne, jer se svako malo nešto slično desi, a vjerujte mi, 73 privredna subjekta koji su uložili 10 milijardi maraka u BiH vrlo dobro znaju zašto su to uradili. Oni prave dobit u ovoj zemlji. Bosna i Hercegovina jedno plodno investicijsko tlo, bez obzira na ove igrokaze koje imamo. Gospodine Makareviću, i u nastavku ćemo o ekonomiji. Prije nego što se vratimo razgovoru, pogledat ćemo prilog o američkim carinama. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Amerikance da izdrže privremene ekonomske poteškoće uzrokovane njegovom carinskom politikom, obećavajući zauzvrat istorijski prosperitet. Svi ključni indeksi berze zabilježili su najveći pad od 2020. godine. Trumpov trgovinski rat intenziviran je najavom recipročnih mjera iz svijeta. Američki carinici počeli su naplaćivati nove carine od 10% na sav uvoz koji je uveo predsjednik Donald Trump, rušeći time globalne trgovinske norme. Među državama koji su prve pogođene carinom od 10% su Australija, Velika Britanija, Kolumbija, Argentina, Egipat, Saudijska Arabija i Brazil. Naš prijatelj Trump sada izaziva rat u kojem svi gubimo. Možda je to dobro za Brazil, ali morat ćemo se suočiti s tim. Kao i tržišta dionica koje su uzdrmana do temelja zbog razornih posljedica Trumpovog, kako ga je nazvao, dana oslobođenja. Na Wall Streetu izbrisano više od 5.000 milijardi dolara tržišne vrijednosti kompanije i sastava Standard & Poor's. Pojačalo je to strahove ulagača od rizika inflacije, recesije i globalnog ekonomskog rasta, kao i građana, ali ne i republikanaca u Senatu. Oni to potpomažu i podržavaju Trumpa. To je brutalna republikanska taktika stezanja kliješta. To je šok i zapravo sam očekivao da će cijene možda danas početi rasti. Pomalo je uznemirujuće. Ko zna šta donosi sutra. Situacija će od 9. aprila biti znatno teža. Tada stupaju na snagu Trumpove više recipročne carinske stope od 11 do 50%. Uvoz iz Evropske unije biće pogođen carinama od 20%, a kineske robe od 34%, čime će ukupni Trumpovi novi nameti Kini porasti na 54%. Korištenje carina kao oružje za vršenje maksimalnog pritiska i traženje sebične dobiti tipičan je čin unilaterizma, protekcionizma i ekonomskog maltretiranja. Kina je oduvijek željela sarađivati i nije voljna posmatrati Sjedinjene države kao neprijatelja, ali ako žele pokrenuti trgovinski, carinski, tehnološki ili neki drugi rat protiv Kine, onda ono što može učiniti jeste da žestoko uzvrati. Što je i uradila? Trgovinski rat između dvije najveće svjetske ekonomije eskalirao je nakon što je Peking objavio da će uvesti carine od 34% na svu robu uvezenu iz Sjedinjenih Američkih Država, počevši od 10. aprila. Trump je pozvao Amerikance da izdrže dok tvrdi da je Kina mnogo teže pogođena carinama. Ovo je ekonomska revolucija i pobijedit ćemo. Izdržite, neće biti lako, ali krajnji rezultat će biti istorijski. Kao i podatak da je Trump maloj afričkoj kraljevini Lesoto, koju je nedavno ismijavao kao zemlju za koju niko nikad nije čuo, uveo carine od čak 50%. Mnogo fabrika je u opasnosti od zatvaranja zbog vijesti o povećanju carina. Ako se to desi, mnogi će ostati bez posla. Nećemo umrijeti, morat ćemo se diverzificirati i okrenuti drugim tržištima. Što će pokušati učiniti i druge zemlje u namjeri da ublaže utjecaj Trumpovih carina koji su bile predmeti smijavanja u videosnimcima koje je stvorila umjetna inteligencija, a koji su na internetu objavili kineski državni mediji. Uz upozorenje, pjesmu je stvorila umjetna inteligencija, dužnička kriza, 100% ljudsko djelo. Gospodine Makareviću, kako će nove američke carine utjecati na globalnu trgovinu, Evropsku uniju, a posebno na Bosnu i Hercegovinu? Šta možemo očekivati i kako se Bosna i Hercegovina može pripremiti, prilagoditi? Carine su otrov. Dakle, mi smo svi šokirani potezima predsjednika Trumpa, jer on je u svojoj biti libertarijanac, dakle, liberalno gleda na biznis. Nema granica, što manje pravila i tako dalje. Ovo što on radi upravo suprotno. Što više carina, to više blokada. Što više blokada, to više frustracije. Imamo ekonomske ratove. Dakle, kako on sad konkretno oko Bosne i Hercegovine vidi situacije je sljedeće. Argumentacija njegovog tima je da Bosna i Hercegovina na većinu roba iz Sjedinjenih Američkih Država ima cirka 70% carinskih kvota. Dakle, ja to nisam provjeravao, samo njih citiram. I za uzvrat upola manje nama stavljaju račun, nekih cirka 30%, i to bi bilo, ko što oni kažu, fair deal. Prema tome, gdje bi mi mogli imati problema je upravo u određenim segmentima namjenske industrije
gdje mi imamo iskustva i koje mi izlazimo prema Sjedinjenim Američkim Državama, koje bi nas sad skupo koštale. U pojedinosti treba da se uđe i vrijeme će pokazati koliko je to štetno. To ne može izaći na dobro ni na globalnom nivou, a ni na lokalnom za Bosnu i Hercegovinu. I još kratko, da li već osjetimo posljedice u padu investicija u Bosni i Hercegovini? Za sada, hvala Bogu, ne, a mi ćemo se potruditi da se to nikada ne desi. Gospodine Makareviću, hvala vam što ste bili gost Drugog dnevnika. Hvala vama.